Hadis hasan perawinya dikenal dan masyhur dengan adil dan tertabit. Itulah yang dimaksud hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Wal hasanu al ma'rufu turuqan bin nasabi tamyidun muhawwalun an naibil fa'ili ayil ma'rufu turuquhu ay rijalu turuqihi al mu'abbaru anha indahum bil makhraji wa qadas rijaluhu bil adalati wal dabti mustahiratan wa dzalika kinayatun an ittisali id al mursalu wal munqati'u wal mu'addalu wal mudallasu bil fathi lami qabla ayyatabayyana tadlisuhu la yu'rafu makhrajul hadithi minha wa hadha ma'na qaulil khitabi al hasanu ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu. Dan bermula hadis hasan itu diketahuikan orang nisbah turuk perawi. Dengan apa dibaca turukan? Dengan nasab. Dianya kata turukan itu tamyiz yang dipalingkan ianya tamyiz daripada naibul fa'il. Artinya itu yang diketahuikan orang akan turuknya hasan. Artinya laki-laki perawi tarik turuk jalannya hasan. Yang dikata mu'abbaru anha, yang dikatakan orang daripadanya rijalu turuqihi di sisi mereka ulama dengan makhraj tempat keluar. Dan jadilah perawinya hasan dengan adil dan dhabit, itu yang masyhur. Dan bermula demikian ma'ruf turukan, itu kinayah daripada bersambung sanad. Karena bermula hadis mursal dan munqati dan mu'adhal dan mudallas dengan apa dibaca dengan fathah lam, sebelum bahawa nyadalah tadlis penipuannya mudallas, itu tidak diketahuikan orang akan tempat keluar hadis atau perawi hadis minha daripada tiap-tiap mursal, munqati dan seterusnya. Wahada bermula ini daripada ittisal dan masyhur, bersambung sanad dan masyhur. Itulah makna perkataan khitabi, yang mana perkataannya bermula hasan itu yang diketahuikan orang akan makhrajnya atau tempat keluarnya atau perawinya dan masyhurlah perawinya Sambungan video yang sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya iaitu penghabisan masalah hadis sahih. Pada video kali ini yaitu hadis hasan, pembahasan tentang hadis hasan. Hadis hasan yang dimaksud dengan hasan ialah
ma'ruf turukan. Hadis hasan ini dikenalkan, diketahuikan bahawa perawinya sanad atau perawinya bersambung-sambung, dan perawinya masyhur dengan adil dan masyhur dengan tertabit. Masyhur adil ini di bawah masyhur perawi hadis sahih. Jadi hadis hasan walaupun tariknya, sanadnya diketahui bersambung-sambung, tidak terputus, dan perawinya masyhur dengan adil dan tertabit, namun adil dan tertabit di bawah masyhur perawi hadis sahih. Jelas? Kata turukan ini di-i'rab sebagai nasab, tamyiz. Tamyiz yang dipalingkan daripada naibul fa'il, naib fa'il, pengganti fa'il. Caranya yaitu bermula hasan itu diketahuikan akan turuk laki-laki atau perawinya hasan. Al-ma'rufu turuquhu. Jadi turuku kalau dalam matan turukan, yaitu tamyiz. Sedangkan turukan kan tamyiz. Tamyiz dipalingkan daripada naibul fa'il. Maka maksudnya kalau dipalingkan daripada naib fa'il, berarti turukan pada dasarnya adalah jatuh kepada naibul fa'il. Naib fa'il daripada ma'ruf, karena ma'ruf isim maf'ul. Jadi hadis hasan ialah diketahuikan perawinya dikenal perawinya bersambung-sambung sanad. Perawinya bersambung-sambung, tidak terputus. Artinya rijal turuqihi. Rijal turuqihi ada yang ibarat atau ada yang berkata maksud rijal turuqihi adalah makhraj, tempat keluar hadis. Perawi hadis ini kan tempat keluar hadis. Ada yang menamai rijal turuqihi adalah tempat keluar hadis. Ghadat ini bermakna sara. Jadi jadilah laki-lakinya hasan, perawi hadis hasan dengan adalah dan tabit itu masyhur. Ya, masyhur. Wadalika isyarah kepada matan di belakang ma'ruf turukan. Jadi kata ma'ruf turukan adalah kinayah daripada bersambung sanad. Makanya maksud daripada ma'ruf turukan adalah bersambung sanad. Jadi hadis hasan ini sanadnya bersambung dan perawinya masyhur dengan adil dan tertabit, namun masyhur, tertabit dan adil di bawah masyhur perawi hadis sahih. Inilah yang dimaksud hadis sahih, hadis hasan. Wadalika kinayah an itisal. Jadi ma'ruf turukan kinayah daripada itisal dengan alasan hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'adhal, hadis mudallas. Hadis mudallas iaitu sebelum nyata tadlisnya, hadis yang sebelum nyata ada penipuannya. Ini hadis mursal, hadis muqati dan seterusnya tidak diketahui tempat keluar hadis. Makanya ma'ruf turuk kinayah daripada bersambung sanad. Hasan, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung. Jadi dengan kata bersambung sanad, mursal, muqati, mu'adhad, mudallas, semuanya keluar daripada pengertian hadis hasan. Karena
hadis mursal, hadis munqati tidak diketahuikan tempat keluar hadis ataupun perawinya hadis. Wa hadza makna qauli. Jadi ini bersambung sanad dan masyhur, bersambung sanad dan perawinya atau sanadnya masyhur dengan adil dan tertabit. Ini semakna perkataan khitabi, semakna perkataan khitabi. Perkataan khitabi iaitu hasan, hadis hasan ialah hadis yang dikenalkan, yang diketahui tempat keluarnya hadis dan perawinya masyhur. Semakna. Tiga tu wal hasanu hasan, yang gekeun hasan ma'ruf turukan, dikenalkan turuk, dikenalkan tarik, dikenalkan jalan atau rijal, lelaki-lelaki yang mengeluarkan hadis atau sanad juga. Dikenalkan sanadnya. Nyan yang gekeun hasan dikenalkan sanadnya. Turukan nyobati mansub ji atih tamyiz. Tamyiz tu, tamyiz yang dipaling daripada naib fa'il. Karena dasar ji lagi nyo al hasanu ma'rufu turuquhu. Bermula hasan itu dikenalkan akan laki-lakinya hasan. Berarti apa? Yang gekeun hadis hasan perawi jih dikenal. Perawi jih diketahuikan mutu perawi jih. Atau maksud jih lagi untuk perawi jih mentambung-tambung. Kamu orang makrufnya ada kinayah dia liku ke. Mu'abbaru anha indahum bil makhraj. Na urangkeun atau na urang yang ibarat rijal turuqihi adalah makhraj, tempat keluar hadis, makhraji isim makan, jadi tempat keluar hadis. Ya jelaslah karena hadis kon daripada perawi yang di bawah sampai ke waktu, maka perawinya nawumbuhnan makhraj, tempat keluar hadis. Jelaskan nyan naw ibarat mu'abaru naurang yang buhnan tarik turuknya adalah makhraj, tempat keluar hadis. Atau yang tering dia tu turuk adalah sanad hadis, sanad ji. Kamu orang sanad atau perawi ji. Liku wa ada ghada rijaluhu bil adalati, jadilah rijalnya hasan dengan adil dan tertabit, itu yang masyhur. Jadi hadis hasannya perawi jih dikenalkan, diketahuikan, atau bahasa lain kinayah daripada itisal ke. Bahasa lain hadis hasannya sanad jih bersambung dan perawi jih masyhur dengan adil dan tertabit. Jadi perawi hadis hasannya orangnya adil cik dan tertabit cik. Walaupun adil tertabitnya masyhur jih di bawah masyhur hadis sahih. Kamu orang yang jelas berarti perawi hadis hasannya adil cik dan tertabit cik. Tertabit kau yang dalam akal egedeliko. Kamu orang gedabit bakal ataupun gedulik. Peralasan liku lah wa zalika isyarah bamataju ma'ruful turuqa. Jadi nyan adalah kinayah daripada kata ittisal, kata bersambung sanad. Maksud daripada berarti dikenalkan turuk, dikenalkan berarti perawi hadis, iaitu sanad ini bertambung.
Adanya kinayah daripada itisal ke, kinayah daripada itisal. Dapat dikenal berarti orang perawi hadis hasannya dituri mendung motor, berarti mempunyai bersambung sanad. Makanya kekeng kinayah daripada bersambung sanad. Jadi hadis hasannya sanadnya bersambung-sambung. Pakon kinayah daripada itisal. Karena hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'adhal, hadis mudallas, hadis mudallas yang golong nyata dan delis penipuan. Hana ditui tempat keluar hadis. Tempat keluar hadis hana ditui. Tempat keluar hadis koyo kinayah daripada bersambung, sanad dia hana bersambung boleh berah. Kamu tahu punya hadis hasan, sanad dia bersambung. Punya hadis mursal, hadis muqati dan seterusnya, nya sanad dia hana bersambung yang gugur. Kan kamu kan? Dilikulau. Wahada ke. Hadanya isyarah kepada bersambung sanad dan masyhur. Ini ke bersambung sanad dan masyhurnya perawi dengan adil dan tertabitnya semakna kata khitabi. Semakna kata khitabi atau sama lagi ta'rif khitabi. Punya ta'rif hasan menurut khitabi, al-hasnu ma'urifa makharajuhu wastaharat rijaluhu ke. Hadis hasannya adalah hadis yang dikenalkan tempat keluar dan lelaki-lelaki ji masyhur. Masyhur dengan apa? Iaitu dengan adil dan dengan tertabit. Yang kan semakna. Jelas kan? Enggak lagi apa itu lagi? Hanya kajian oleh panjang dah. Panjang hapi. Hantai matang. Dah tambung lah buat video ke dah tambung lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.